hambai hai ani white channel nong lam sabo ang tin norok bagai specialist unboxing khainai iPad 5 generation norok nai tongdi tau phungna yang nanya ji pula first by pro no apro kicha unboxing khai nai ha ke tau han hai phunu pine nong no kaham klai body price enggak kai 54,900 ROM di 55,000 humano oke penunggu ko bini back side blue color navy blue humano abono tahun ke penunggu di ba iko anong tongo finally on ka Omni future nga kai gaming ni bagi kaham tai video editing ni bagi best 4K video editing aram se khlai mano tai student ong bagi kaham tam ka kai note taking ro khai bo poriman of bai onek kaham obo angka bin processor nga kai M1 chip Hyperion M1 chip obo tamni generation katalabo onek black and task kaham ke nango mana Apple product bolte no difference bini function de bini joto kisu joton difference setting phone nang no tam kisa setting sorry iko bini software version ga kai 15.5 ngata iko bini model name Hyperion 5 generation ga kai bini mana storage mana capacity mana 64 GB ROM awa hai enggak ke bini enggak file ka am loge tam man phone ga nang ab to bini body charger mano ngate cable mano enggak ka bong ka 20 watt obo charger au sakit tanana Oke, amon lagi bini like dokumen gete bin login ko mano Apple sticker iko taito kare asukno Oke, abon to yang next video game play ke punungana PUBG game thing punungana next video nor nai tongde ngetai norok ta pogde an channel lo subscribe khaidi like khaidi te comment khaidi ang norok bekereng tongona hambai asno an YT family rono